Non. Peut-être pas, mais c'est une chanson que j'ai composée il y a une dizaine d'années. Ça rejoint un peu le film de L'Afsa. Lafsa, ouais. Elle s'appelle comment? Allahu Akbar. Allah Akbar. Ouais. Voilà, c'est là le titre un peu ironique de cette chanson. À vous. اسمي تسبق سالنا نرتسي الحرام من يسق الأغلباس نروى الخير بالبركة يرغي خلص وران فيك ساكن تسوي بواس الستوال نغلق بلا همك نسينا غادي وثور بحر انتساس الله واكبر الله عرفت ذا ولا الربين يذيك ستام وسنين ما شمت يداك النظام في الاسماء تبغض صفرين خاس يرير بغلي حمد عكيد يسلكن حذر ذاك دلتي صريب ابقر كان سيدي ويذن كيسو السنان الله واكبر الله حذرت خذ سيثنا فام عقدك ذي الخلوة نسبسي لك كيف رفيقيك تسمو قول كهن القبلان ذي الكعبة الشريفة مثنين تسافديك كذا قرك ذي القاع والسمحة سرا وسلكاني سيدي الشيخي الله واكبر الله الله واكبر الله et bonne chance pour votre concert. Alors la vie, ça continue. D'ailleurs, eux, il faut bien continuer cette vie. Ils se sont beaucoup aimés. En tout cas, je crois qu'ils se sont beaucoup aimés. Ils se revoient peut-être pour la dernière fois. C'est une soirée importante que celle-là, puisque